APSS left. Long list, long list. APSS left. Long list, long list. Section left. Long list, long list, long list. Jacob left. Long list, long list. Jacob left. Long list, long list. Saranurudin left. Long list, long list. Saranurudin left. Long list, long list. No Namaste. No rest. No Namaste. No rest. Jacob Hasan Bharat Pahayama. Bana, bana. Jacob Hasan Bharat Pahayama. Bana, bana. Jacob Hasan Bharat Pahayama. Bana, bana. Itu gantang ni kan kalau andegi itu kariket dalam menteri Pak Pon kami ini nama tua aceh berbanding bapak jenderal di itu MP desa kami masukkan kan itu demo kedo pasti itu pasti baik itu nanti karena dimulia nanti ngantor pasti ini dalam salam kita nanti alam apa ya ini eseng lah nanti lah kontingensi long kan pokok kan tulis yang long nanti dah apor itu tu pakai apor lah kaki lah bidang mana kau dah tu bantu apor kecil kita semua pasti kita pimpinan gua lagi jadi tu bantu apor kami penakor nanti tu mendekik kewajiban di non itu tu lapang tu kan baik kami itu terjadi kalau kan pada apa sih yang tim apor tu jelas kami lapang tu lebih apor tu anda itu kira penting itu cek mana artikel itu nampol elok yang konan kasi yang ini sudah bentuk apor kalau atau pasti dibuat nanti bentuk komite yang konan ko bukan lagi kantong terjadi apa ini angka mungkinlah semua nanti kami bentuk ini bukan sekolah kami waktu kami itu apa itu parti apa और ये जो प्लस होते हैं होते हैं जिन्हें कभी और sinh năng của là nó làm nhiều là thì nó làm còn bên đó thì nó đi cam bay rồi là thì nó kita pemain itu apa nak kira kira tentu ini dan sentral komiti benda ketentong dulu kedua kami amanda kadang kilo dan konsumsi program konsistensi kompropen danglong la si la masuk sidang ke LA committee pen nitum campaign committee kiseng la si nitum ning thelo nitum kaduk kobe third karbi khayan bangke 80% nitum long dolo la si la so election bangke litum jongsi juniri lo ratum phan nitum mathapi me pen jongsi nitum partia phan 80% of tar hilo pulrang ke nitum haipo lailo la si litum non sub committee kadok kobe anta kiseng nai dolang ala konansi committee anta la si non lang tum phansi pini kijeng wai tang akon menor ko kon menor to masih ada to pilok la si la haya tum teng lo pulangan tel tum aro arim anta tum cetang po la pel tum la so campaign itu aya kong la to tak cilong ko posini tum ning kelo la si la so teng sing tum poli polo la chief convener hisab lo LA committee pen bang pli la pen la solong pacirap dengan Dufan, mesti tim pen bangko soalo bahini in subang atom. Asal si itu pun lo, lagi ada penagih stol dulu lah, iya ke kabudi dulu mungkin. Abitu ngatum hana kiro di partik lo, ini tum di fuel A pen, seperti people si ada campaign je non kewang G election, parliamentary election apa tahapan. Koson besen tum di fuel A pen kacepe hai kayak gimana? Labang so kita seneng cingki wai pun lo. Pela soteng macam pen presiden gitu oteng dan si, dia presiden gitu oteng dan si itu datar pu cepek kono jahat. Pen convenor kami itu cepek kono bangkli dan konstitusi tim namanya bang po itu contoh itu kono. Lapen nilitum arat apan kacuning ri mate inglong arat asopan itu kacuning ri lah lo. Ajahak akar biatum. Ajahak inglong asotum non anda mane
KCKB atum amen ing hanji pu APSLC tum kipo posi KCKB atum vote nang jog je det tahai pusi matha seta ilitum ka chininam nang ya bang kala hello non ke lake parliamentary election la bang ke KCKB atum ta bang hala tum amen jong si voter list long du puti hala tum vote nang jog di majako nili tum kipu bang bang ke lake council election hala bang ili tum chini nam na indak haram tekni lasi ongdung akar biatum mate ongdung inglong so tum hala tum but sabe de la tum ne kerem lo pedi lason ining cipa bidam nang ne inglong so tum chingrum pet lo bolo te ke hai ta abat si ke du thulang ili tum non lasi ekopai ke me so non jasemet inglong so to phan non porjong si matha dam pani kalu pulote ili tuma sar JI kathar inut IAS ke claim tanga banglo lapen Delhi arong so pialong ili tum chotoy dunji pulote inut hexer reset abang si tum nangji kado ko masih yes sir pulok abang ke tum chok chelo labang nang li tuma true media hoy penitum kachuning ria bang la halo itum hek mu chot abang phophan itum chet toy dun senak nonati babang lapen la aning ki biakar biatum inglong sotum nang litum ning bidam nang nelang kedam tang phuluni long dami MEC election hut pak pharup liben sadak Dhoniram Timung pak pharu hini ban si Dhoniram Timung remlo halada inglong so mate kar biatum yong si KCKB phan rap dun de pon sonte alang li haiden hadak non kenang hilang ke paruh ini. Son tak si singhason konstensi long tanah son lo. Lumbajong nili metang hadak tanah son tak lo. Hadak KCKB tum lok si haladak surinar kep bagdu. Hala surinar kep KCKB tum long si non nili kenang lang ke suri ini. Anda hala kar biatum si haladak surinar kep tum han rabdum si ilitum hadak ta un icon. Lasi nili nang li tuma media hoy peng kacuning rikang tu make nona tiba bang ke tuma sar JI kathar alang li pan itum di purong sopi bate karbiang long me itum chotoy sahat ding hirong sopi long ili tum arji ding klui pen jituni kila bangso ake mang hemprek kaput harapan artikel 244A labang itum arji ding klui bang si kace song lo posi itum lake long je pan anu tena bor ipidun sana vote ke jok pen hini bana baga schedule to the Constitution of India labang su implement in media pan la so bang papek claim long je pan award side to sina non e pong pong bang usinang leto media hoy pen ni tuning reform lapen non jasemet BJP pen itum arjulong lo Omor Singh ti sosial lang li MP tiket long lo laki ili tom han ekopai kemi pole cipudeta hinonelo kopi polo polo te ekopai kemi JI kathar ke hai phan la 100% alangli han karbiang long rat angkang pi tum da chini je Omor Singh ti so a ot adur pendang lo ini ani karbiang long ronga so tum do andame alangli non revenue department deng bang hutame pata ke ronji kali a file mane ongdung atum nili phanang pulo arna maphan ke tong ke joy ke sa Omor Singh tiso phang ke tong ke sungti non ticket Omor Singh tiso ke long lo pen ke BJP voters tum senili phanang pulo kai arni punang deng deta non la ticket ke long pone pine vote nang payok na pone pine ta pun nang deng chit lo pusi to dapat na pudu talake election esek panchoji election yung si ke parlo pulo ta alang like a ora dur ka do betara ta chini kala si kerem ji kala ke par e prat bangali parvita cikup set jian laan si di dom tek amlo nasi ili tum inut hexer reset lapen North East angkangang bong AMP do an apan ka convince tek dia pan bangke ili tum sar JI kathar hello atema itum hala dakke parliamen lo bangke pinia bil jong si poni pute MP tuhan convince nang ko beti hala bangso ajak kong ke itu masar JI kathar long du lake North East MP tumhan ajak itu convince nangi lapen simple majority penantami itu article 244A ke long ja chance du nasi
Lasobang itu kado itu mathara itu masarapan itu contoh itu semua lah.